Belum ngapain nah. Ah. Ini ada John SpongeBob. Ada. Nah kenapa SpongeBob ada di tepules cai? Sing kenapa? Oh no. Oke sip. Nah, ini ada kunci. Kunci apa nih nak? Ya, dijo. Apa nih? Di hama lulu lampu SpongeBob. Nah. Wah, wih, lingah jangan Leonardo barang alien itu, jangan alien bisa antar lah tuh, ya, yuk, wah, terus ayo, nih saya kacauan itu tembus pandang tuh nyanang ngintip, cobain nah, yo, yeah, keren, aduh. Nih ragu SpongeBob ngaling-ngaling kaca. Adanya mak kaca di. Pengen apa ya tuh nah.